kasasad ti panagbiag mi, ay rigat lati kalak aman mi, pudno day ta di kay nga tamamati. Ninanang isutag trabaho 12 hours sa pailainggit adayo, ti babysitter mike ni tatangko, tiga saing, tiga subo, tiga sundo. Kastoy ti biag ni iti Amerika, di pa'y makudkod na budo ako nada. Nun nasadot ka, but day tabulsa, nun nagagit ka, agop kat kwarta. Kastoy ti biag ni iti Amerika, ay manulat basit ti utang na, credit card lat, ayan tinamnama, nulakit na pintas ti credit history kaka. Ipuon mi nga irugi, ti kasasad ti panagbiag mi, ay rigat lati kalak aman mi, pudno day ta di kay nga tamamati. Ninanang isutag trabaho 12 hours sa pailainggit adayo, ti babysitter mike ni tatangko, tiga saing, tiga subo, tiga sundo. Kastoy ti biag ni iti Amerika, di pa'y makudkod na budo ako nada. Nun nasadot ka, but day tabulsa, nun nagagat ka, agop kat kwarta. Kastoy ti biag ni iti Amerika, ay manulat basit ti utang na, credit card lat, ayan tinamnama, nulakit na pintas ti credit history kaka. Kastoy ti biag mi iti Amerika, di pa'y makudkod na budo ako nada. Nun nasadot ka, but day tabulsa, nun nagagit ka, agakop kat kwarta. Kastoy ti biag ni iti Amerika, ay manulat basit ti utang na, credit card lat, ayan tinamnama, nulakit na pintas ti credit history kaka. Credit card lat, nagiyan tapitaka, wen kastoy ti biag ni ti Amerika.